Ой, бақсыпсынмасты. Аламай күн салымынан Тунис дойдуга экскурсияндан 2 күннәк пустыни Сахара көрө баран эребит. Тунис дойду кырнысылаатар сугуру түгер Ливия дойдуну гытта, онтон арга түгер Алжир гытта кеккелеген сыталар. Пустыни Сахара сорого бу Тунис дойду төрдөн биргенин ылансыдыр бит. Манна Тунис дойдуга олороллар 10 миллион ки. Тоғонағыз бирген арабтар олороллар саңарар тыллары арабскай, государственный тыл болар, ол кенеті французскай, онна берберскай. Онтон итагаллары тоғонағыз бирген ислам, христианство бир-бирген, иудей бир-бирген. Город Тунис дойду столицата болар Тунис город. Тунис дойду тоғынан кылгасты кепсир боллаха бейері бітінені 914 жылаха Карфагенская империя бар бит. Карфагенден город бу Туниска тутулуут. Ол кенеттен 264 жылаха бейері бітінені Карфаген городы Римская империя кәлән сериганылар. Ол серията Пуническая война ден болар. Ол кенеттен Туниска бар Карфаген город. Әттеуе Римская империяһынан Тунис дойду провинция болар. Бу экскурсияга монастырь городтан турмуппут 2 күннәк Тунис дойду соғыру өттігер турар математик город тәгір бар. Жилище Берберов жейлерін көрі кірбіт. Инер бу кумақ сирандығыр пешері күрдік жейлерін қахан оңыралдар. Бу метрі дириннәк пешері егер тұс-тұспа қостырдақтар. Әме қахан оңыралдар. Бу сирандығыр бар жейлерігер утуя қос тұспа, кухня тұспа, онна сүйі етер тұрар сирдерін тұспа оңыралар өйт. Бербердер атынды қайта қатырықла жеттер. Бу қауыштен жейлерін сирандығыр 2-3 әтәске тие оңыралар өйт. Онно аллара түйәлләргәр бұяннан лесенса күрдік оңыралар. Точно так, вам показалось. Как сказать, чего не хватает? Это солнце, много солнца. А здесь, конечно,
пока вы не готовы. Поэтому лучше, да. Bu Тунис дойдуга өсө бедуиннер ден кочевник омуктар балар. Кинилер жээлерин палатка курдук тутталар бит. Подземный желоб устроили. Бу экраны көстөрүнө. Для чего? Вода здесь есть. Они бы не жили здесь. Да. Бербердер, бедуиннер, буны туаректер Африка дойдуга бартыгар таргахан олорлар бит. Бу элжем корукка келли бит. Былырга да тиздрейден. Бу корукка амфитеатр тутулубут гардиан ден архитектор 232-239 сылларга бихи эребитигер топпут. Италия дойдуга бар Колизей амфитеатры га майгынатан тутулубут. 1999 сыллака бу амфитеатрга кийини уоллубут исторический гладиатор ден сөрүн оролгор ойнур Рассел Кроу. Амфитеатр уһуна 149 метре, кетите 102 метре, үрдүгө 36 метре. Онтон аренатын иене 65 метре, уһуна кетите 39 метре. Андайды үрдүнен улахан тутуулах амфитеатрдарга бу элжемге турар амфитеатр гардиан төрдүс местене ылар. Былыр бу амфитеатрга үксүн болалар эбит гладиатордар кирчилери. Онна арас көрөктөгүлөр болалар эбит. Кана тасып Арианаға таққан жүректай. Амфитеатрга элшем. Амфитеатр. Ол оркестр турар, онна живая музыка көйгөрөт. элжем коракка деп. Мана гладиатор стуктар деп, гладиатор кинеди. Привет. Привет. Алар камераны тула туртунар. Кепсе. Искусство времени 2000 лет назад. Вот что интересно, вот почему.
Салгы пустыня Сахара керлебит, Африка хотуттугар бар, он дөйдүнү кабан сатар. Ол игер Тунис дөйдү төрдөн бирыгына пустыня болар эбит. Тахыржа ипити бу дус корот тахыгар бар этелге токтатуут. Онна киһэңе аспытын аһатыбыт, онна бассейнга өтөләтибит, ол кенниттен хассаныгар экскурсияга бир-бирлүүтүнүн катаалыы барар битигер тагынныбыт. Роба диэн аттаах таңас кеттибит, бу Туниско олорор бир омуктар таңастырыр майгынныр, онна төбүтүгер плуток маанныбыт. Nurk mekke kumar. Отулиһин тылгы тук болу ди, оло чөкчөкү багай болар. Разный, да. Ой, мыксыпсым настыгы. Пустыня Сахара хылжан барамыт, бу озеро Шот-эль-Джерит келлибит. Бу көл кыһын ардак төстагына өс көребит. Онтон сайын 4-5 градус икка итидагана көл ута уран сөтөн калар. Көл аныгар тақсан калалар айылган оқтыра Роза пустыня ден. Озеро Шот-эль-Джерит көрөн барамыт, алгы муджибкаларымыт, ралли солунан айынан ехебит. 1919 жыллакка Париж-Дакар ден кырыктыгы бу Тунис дөйтүнөн аспыт мусул. Тас солтан торамыт комагынан эми айынатыбыт. Үттүк багайы комактар балыр эбит. Онтон кинеге холлубут павильонга келибит локация кора. Манна урут 1977 жыллакка Звездные войны кинен уступтар. Манна рынок бар, качалак калекынада расовый недері, атылы концепт олтағынан кроза парк бар. Эпитим күрдік манна Звездные войны кинен уступтар.
туттара режиссер Джордж Лукас устубут ол таһынан өсө бу Тунис дойдуга Индиана Джонс, онна пираты, онна английский пациент ден тинер устубуттар. Антон Оазис Шебика аянатыбыт. Оазис пустыняга турар, әмбе Тунис дойду аргат түгер. Оазис Шебика Джебел Аль-Нигуб каяттыгар бар. Мантан Алжир границата 9 километр тейчі тұрар. Манна бу оазиска финиковай пальмалар үнелер, тас үртігер. Бу пальмалар 100 метр үртікке үнелер өйт. Өсі манна водопад бар. Уда сираныттан тақсар. Оазис Шебека хыджан бараммыт салгы город Кайран каллибит, экскурсия төмөктенерер. Онна мечеть Угба үһэ тахсан көрдүбүт. Ол кенеттен бу мечеть андыгар тагыр рынок бар. Онно ковёрдөрү көрдүбүт. Бәдери лидеринен оңорбуттар ковёрдөрүн. Онна сувенирдер баллар. Раз бирбилүттер, киит хамоз, мастар, раз сувенирлер балар. Ана тылғықын сөп. Ол кенеттен отель билер бардыбыт монастырь Коракка.